nhung to tiết nhung cho user mà chúa đây là bày té đã username admin cho hay password mỗi đo và mỗi nhỏ mình bạn kích từ lừa cái encrypt password ấy thế hay email hay page phó hay ngày chỗ nhung vô ngày nắng chứ và ngày đây ngày đo bảy thì trust man trust thế nhung đã lịch sâu và ta chân người chỗ ta mà chúa đấy bán này go chân những từ mưa được không thể bỏ user chất lưu về trong đấy hay browse tới những bạn mà chúa đấy tình ấy vậy nè và hay những dân username hay những password nó dân một thứ cao login và bây giờ con login chụp cháy chăm ơi con trâu từ không ngà cả lấy để anh update từ nơi một quan nó dân ban và tao mà tiết nhưng mà các table xây tiết những chất lưu mua database trong tới hay những ní lại create table như là tb underscore category hay table category nhưng đã buồn chừng chắc buồn cả lâm chắc gấu vì miền cat ID vì miền cat name mua category đôi chia dương ở store đôi chia for miền sản xuất sản cung for miền cái la for miền sản phiếp ấy chẳng nè anh ấy sẽ tập hợp category ấy đọc về những add for miền chấu dương thời select category thả táo for miền này những add nó không category ấy anh ấy khi dương drop đằng ấy chứ category name ngày bị châu đấy tới thì ho ngày bị châu mua category thì anh ấy extra ở trong tiền tới tao việc tra recommend tra ở trong tới và ta chứ như dùng InnoDB từng ó hay MyAxam từng ó hay category ID nhưng đã data type viết chỉ integer hay primary key hay auto increment anh ấy unsigned sẵn hay auto increment đấy ở đây thế này hay cat name mua category vì ai với nha nhầm vô và trả là hồ tao pi hồi 2 chắc thì họ thì date s nhầm vô date time data type viết chỉ date time hay extra tiny integer không mà sẽ về si tầm một bài thế và anh ấy nhưng đã mua category thầm mà rồi bán đấy về từ chuyện mình ai về nào chắc ta chẳng nhầm sao biết và to mà tiết nhưng và cao table article at the bot យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត table ដែលសំខាន់គឺ table article គឺជា table ព័ត៌មានnày អញ្ចឹងយើងឈើលើឈ្មោះ database ឲ្យចំហើយដាក់ឈ្មោះ table តទៀត tb underscore article ខ្ញុំដាក់ field វា7 field ដែរចាស់ហើយ self បាទ self វាមាន article id user ID ឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចូលអត្ថបទវាមាន cat ID ឲ្យដឹងថាតើអត្ថបទនោះវាស្ថិតនៅក្នុង category អីវាមាន title ចំណងជើងរបស់អត្ថបទវាមានអត្ថបទអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ content របស់អត្ថបទហ្នឹងបាទ field content ជាអត្ថបទនៃ article ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជាការពិពណ៌នានៃអត្ថបទហ្នឹងឬក៏យើងអាចដាក់ description ក៏បានដែរជាការពិពណ៌នារបស់វាខ្ញុំមានថ្ងៃបញ្ចូល date at ខ្ញុំមាន extra តិចទៀតខ្ញុំបន្ថែមមក field ទៀតខ្ញុំបន្ថែមមក field ទៀតតិចទៀតវាត្រូវ is publish ជួនកាលយើងបញ្ចូលអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងអត់ទាន់បានបង្ហាញទេអត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ឥឡូវខ្ញុំតោះ article ID ខ្ញុំដាក់ data type វាជា integer ហើយ primary key ហើយឈ្មោះ key របស់វា default ហ្នឹងទៅហើយ auto increment ហើយ unsigned បាទ user ID integer ដែរហើយ unsigned ដល់វា store សញ្ញាដកអីប្រៀបដាស់ទេព្រោះ ID ហើយ cat ID ក៏ integer unsigned ដែរឲ្យតែលេខគឺយើងមិនចង់បានសញ្ញាដកដាក់ unsigned ទៅកុំឲ្យខាតហើយ title ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវាខ្ញុំដាក់វាអាចវែងដែរខ្ញុំដាក់ជា text ទៅចំណងជើងខ្លះវែងប៉ុន្តែយើងគួរតែដាក់ limit ណា limit អីគេអាចចំណងជើងអក្សរខ្មែរឧទាហរណ៍ណាបាទអីទៀត description ក៏ខ្ញុំដាក់ជា text ដែរហើយ date at ខ្ញុំយក date time ថ្ងៃបញ្ចូល extra ដូចមិញអញ្ចឹងគឺ tiny integer ហើយ engine យក MyAxam self ខ្ញុំបង្កើត table មួយទៀត table
photo ដោយសារតែអត្ថបទមួយវាអាចមានរូបច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត table មួយទៀតគឺ photo អត្ថបទមួយអាចបាញ់ទៅរូបច្រើនណាបាទអញ្ចឹង one to many ជាមួយនឹង table photo បើសិនជាយើងគិតថាអត្ថបទមួយបានរូបតែមួយទេយើងអាចបាច់បង្កើត table photo ក៏បានដែរបន្ថែម field photo មួយទៀតនៅក្នុង table article មិនទៅប៉ុន្តែដោយសារតែ article មួយមានរូបច្រើនត្រូវបង្កើត table មួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើឈ្មោះ database ចំឲ្យទៅដាក់បង្កើត table មួយទៀត tb_photo បាទមានវាអាចមាន photo ID photo name ហើយនឹងarticle ID ណា photo ID article ID ហើយនឹងឈ្មោះរូបភាពគឺ photo បាទចឹងអញ្ចឹងយើងដាក់តែ3បានហើយបាទ go ចឹង table photo វាមាន ID របស់វាផ្ទាល់មួយគឺ photo ID article ID ឲ្យដឹងថាអា photo នោះជារបស់ article ដែលវាមាន ID លេខប៉ុន្មានហើយនឹង photo name ឈ្មោះរូបភាពអាចជាវីដេអូក៏បាននិយាយទៅបាទអាច upload អី upload ក្នុងហ្នឹងគឺវា store តែឈ្មោះទេហើយចាំយើងទៅសេកូដឬគេ upload អីក៏ upload ទៅអាចជាសំឡេង audio អាចជាវីដេអូអាចជារូបភាពណាតែជាទូទៅព័ត៌មានគេច្រើនដាក់រូបភាពអត់រូបភាពអ្នកមើលវាសូវតាក់ទាញអ្នកមើលមិនបានទេតែអញ្ចឹង photo ID ខ្ញុំដាក់ primary key auto increment ដដែលហើយ unsigned ហើយ article ID integer unsigned ដែរហើយ photo name varchar ឈ្មោះរូបភាពខ្ញុំដាក់ varchar 255ដោយសារតែរូបខ្លះវែងឈ្មោះវាហើយ myasam engine យក InnoDB ក៏បានហាត់អីទេ set អញ្ចឹងយើងបាន table 4តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដហើយបាន table អស់ហើយណាយើងអាចគិតឃើញពីតម្រូវការផ្សេងទៀតចាំយើងបង្កើត table ទៀតបើសិនជាត្រូវការណាតែឥឡូវយើងទៅប៉ុណ្្នឹងសិនចំពោះ table ដែលត្រូវមាននៅក្នុង database របស់យើងសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើល structure នៃការសរសេរកូដចំពោះការ design database យើងខ្ញុំគិតថាយើងដឹង